Okay. Le voin nakan zir tur chu mean of group data ni class 9 a khan mean kan zir to a define class pol hem na po mean average kan ti thin ka a definition chu sum of observation by number of observation khai ta class 9 mi kan recap kan en le lo ma enti nan three the number of the observation 3 5 7 6 4 2 hi lo in ta number kha I mean 20 kan ti chuan hi kan bel khom mai ta ni 3 plus la rian bek khamo exact nge ni number of observation chu khat ni thum li nga ru ko ta paru ko divide mai tur ni le ka chok chho don lo hi apoi mo chu helai hi chuan a data hi tlem li tuk ta ni en ula data ka number ka paruk chom ta nakina data ka somnga chuang te lom ta ni za chuang te lom ta ni khatiang kha chuan he method am han hian apoi thatia bel phei chu a rei talu tuk ta how talu tuk ta khatiang khan formula dang manga cho chho da ha kan zir do na ni all sum te a toy te a cho da formula kan siam nga chu mang chuan a cho kan zir do group data in tia class 9 a bok khan in number tam ve thoma se group name lo kan zir ani en tia na class 9 kan zirang kha en le lok te la panga li ri soman om paruk li ri pasarin om pasari li ri so pahin om ti kan zir ta ni ti ha he an group data kan tia tian table kan siam kha chuan he mi te kan multiply a 50 lo chuaka 42 lo chuaka 484 lo chula ta he kan bel khoma he kan bel khom bokani ka kan divide ta he mi bel khom ka he mi bel khom kan divide le min kha ron chula ta ni khatiang chi ma se khang aya pui jog de usia tu na kan zir tur chu ni ta ni a number kha direct khan in aum za kan tha to don lo panga chu ti za chu om pathum chu za chu om de kan tha to don lo a entinan som le som min kara chu ti za som le som min kara som le som min kara pasari om ti te lo in don ni so pa ke sai om so pa ne sai om kan tha to chung lo som ni le som thu min kara pali om ti te hangal je to he group data kan ti chu nia he tia azat ta khawa helo mai la arrange atang khan a chu da ha kan zer do ni class 10 chuan hi laglo de nga tia chapter to bakal zer lo ti me thea hi all bera class 10 taking textbook ha chuan nang mali na in chot tam ta ong wagin he kan zer masani le exercise 17.1 ra kan chok thina nga in thiam vek me method pathum oma direct method le assuming method le standard step deviation method a pathum jo kan zir khal ve nga tu na thil har sa om lawa ama seber direct method hilo ena direct method formula chu he hin ta ni mean is sigma summation of fixi by summation of fixi hian frequency le average kind multiply ti na ni kha frequency le average multiply zong bel khom ti da ni a he frequency zong bel khom ti na ni ve thu iteration ti na ni mo le just look at exercise 17.1 he kan entinang hey group data om je he ti hilo in ta ni 0 le 10 ni kara som pa ni om ti na ni ma kha 0 le 10 ni kar mu kam mi som pa ni om 10 le 20 kar mu mi som pariat 20 le 30 kar mi som ni pasari ma som pa thum mu ke jang e di kha aron je to lem lo wa he de group kan ti ni 0 le 10 ti in group ta now you make another table mask hi kan variate ani do na chuan
number of student hi amizat chena ni chu ki frequency don tina ni chu okay then column thunga sianga masabari x kan tianga xi fi xi kan bel chholon no. We need one more column, sorry. Let me just insert columns to the left. Like here, class interval kan notate here. Class interval kan tiang ci. Oh, class interval tina chu and me mark so da. Yeah, 0 le 10, 10, 20. I think I'll be faster if I use typing, instead of writing. 0 le 10 more. Chuan xi chu dan hi kan la sei lo xi chu dan hi hemin kar 0 le 10 in kar lai tak kidania. So 0 le 10 belanga divide by 2. So how much do I get? Right, I have 0 xi here. Must better than 0 plus 10 by 2, that is 10 by 2, that is 5. Okay, so just write 5. 5. Then if frequency that on the solve button on 12. So if I multiply 5 and 12, I get how much? 60, right? So 10 to 20. Oh, here's some support. Oh, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. And 50 to 60 clear on. I don't need this now hey boy here cut here to 10 plus 20 by 2 ni le me 2 15 25 35 45 55 now ni le ta ni 12 frequency ke le ngen ni 12 18 27 20 17 6. Now, KK multiply don't tell 15 18 multiply sure. So you multiply it and then you get 270, right? Okay, 25 and 27. 25 into 27 is 675. 35 into 20 is 700. 45 into 17, 765. Then finally 55 into 6 is 330. Okay, so on hegan bel khomang kaka sigma. Now I get the sigma fi. Here chonga headline here sigma fi xi candidate. So add them again 12, 18, 27, 20. 12, 18, 27, 20, 17, 600. 100 chok tayo dahil. Kaya nang chok 60 plus 270. Naman hano belbet charger ula 700 plus 765 plus 330. Let me check. 2,800 chok again. Just check again. 60 plus
270 plus 675 plus 700 plus 765 plus 330 2800. Okay, so mean ka hartolo jan pinaka mean chu x bar chu some you write the formula fi xi by sigma fi formula kan da lenga, then I plug in the values. Fi xi chu 2800 ania chuan fi chu 100 more all their chinity equal to 28. So rualin and mark moza chu mark somni pariat tinani direct method hi a formula hi ola hi ni me ti hian ba hat ola formula hi cho po haranga ni amaro su I nakita method ang kan zir le do na at ding lo tak hi chu ol vak lo he a multiply to de lian thama bel te hi liana number le pu pu kha bela ngai ta a khalai khan arang lo tu lo me the ni amaro chu exam na khalin chu mi method chu mang ro ti khan zo na kharon kal ngai lem lo du du hi method am han the da he chawi thiam le jon he chawi man char char me tu ra po re lo. Okay, now let me introduce you another formula, another method. I mean assuming method omle ta ni assuming method a chuan ti hian kan tia x bar chu a plus sigma fi di by sigma fi dia a hi assuming dinania di hi deviation from mean di omje chu xi kha atang a pai tu oh hi deviation omje ni assuming ti hi omje chu xi value kha tam ta kom do na khang jinga khan akhoi bo ber atu po kha assuming a lak the ni. Okay, example kan choklenga chiang le mem he question angai tho ha he problem bo ki assuming method mangin ang chok don ni le I need let me erase all this thing again. I think I need one more column. Column pakasyan belela. Tahian di column kaum ve ngai ta ni di equal to xi minus a. So fi la dika fi di to turani xi to alo mo fi di. Okay, aba kha chu process kha engmo chen kha chu la ngai ta he dik to don lo ni. So let me remove them. Okay, let me remove this thing and he dik to don lo ba le assuming kha ka se do khan xi mi hi lak tur ani a du hi lak theya maro chu alai hol ve hi an latlang pui thina emo hatla du chol frequency tamber frequency ne tamber 27 hitro tamber 27 zona mi 25 hi assuming alang se do khat du lak thai 5.8 thai le chok chinang o di chu anti kan chu dang xi minus a de xi chu da hi chuan achung berai chuan 5 hi xi ta ni 5 atang hian a pai tu a chu 25 hi kan di to kha 5 atang 25 hi payang sira hian I chok zel me ha ka chu da 5 minus 25 chu again minus 20 ni mo chu ta hian minus 20 lo chok ta ni ya ta chu
let me use this thing again. Minus 23 chuaka. Adot chia healing a chuang 15 at 25 by minus 10 tro chiang to may 25 at 25 by 0 nia 35 at 25 chiang zero khan 23 then again 30. Okay, now we'll multiply again 23 le 12 23 and minus 12 for multiplying 23 and 12 will give you 240 but minus 240 chuaka 18 le 10 tang minus 180 chuaka 27 le 0 tang 0 chuak then 200 340 180 chuak tani now ngay gan bel khom le don sigma fi kha chun ni china kan bel do tho khani wagin ka chok non to long he jo 100 da chuak ka kan chiang to a now sigma fi di hi slide bel hi a minus chin hi kan bel photang minus ho he nge chuak 0 chuak a 12 chuak a 420 minus 420 chuak ani chuan a plus ho kan bel bel yang 8 0 8 and 4 ka 12 bok 2 and 3 6 2 3 5 6 7 720 chuaka chon he le hi kan bel le nga langa 720 tang 423 pai tu ri chu how much I get 300 ni mo I get 300. Okay, now he lui khan ya formula kha he tiang hin to logan je kha formula is different. A multiply be hi en la a multiply hi ma me khan also kane fi xi multiply top a khan fi dit multiply hai 10 20 30 a multiply ar khangai to la a multiply cho ka har the to la wa chona bel cho po kha sang ni zare de khan za thum cho ron cho to le to na cho problem ngai re ka. Okay, what's our formula? Xi to a plus sigma fi di by sigma fi. Athiam vak lo kha chodin eng problem bokha a man theya athiam tang kha chona vai athiam vek tur ni a to what is our a is 25 more 25 plus fi di to 300 lo nia fi to 100 to 25 plus 3 equal to 28. Oh, ni chi kan muang tho kha ni eng ma kha dang lam lo to pan sara kha chon 28 bok kha chole he hi assuming method kan ti kha ni. Now there is one more method. You look carefully, step deviation method kan ti vel thunga step deviation method a chuan assuming ang deuh tho khan formula en la assuming kha ngai ni plus sigma fi uy by sigma fi into h h ki nang h width of class ania and then 0 to 10 a class kha 0 to 10 10 to 20 ni chuan h chu ta hi chuan 10 ani mai he be difference kha upper limit and lower limit kha and then 0 to 15 15 to 30 that ile chuan ta chuan h kha 15 ni le mai chem tro ta ta helai pai je la kha chuan ui hi nge di kan chuan ui chu tan he kan define xi tang khan assuming kan payanga chu with kha kan divide le oh na a formula hi sei deuh hle ka ti hi tai copy kha lang hi amaro chu a cho a bel khom vel te multiply kha ul le don step deviation method a chuan. Now let's go back to our same problem. 28 clear kan mo choga step deviation mai 20 le chho ve don em en le. Now what do I do it xi di kha ui thla ka ngai ta a let's see. I have to make this one a bit bigger. Let me come down here. Let me remove this value first.
Now ta hian ui ki do ni ui equal to xi minus a by h anianga fi then fi ui. Okay, this also needs to be erased. Le assuming kha a at 25 po kha kana assume le nga ti da ni ta ama saber en china ui min ui ma saber tur chu ui chu xi kha 5 ania 5 minus a is 25 mo 25 by h chu enge h chu he en la te da 0 20 down 10 han pai cha ta la 10 hlir chole tlar ti na hian chu vai 10 ani h chu so how much I get minus 20 by 10 is minus 2. We don't know that so here I get minus 2. Use the typing here again. So I get minus 2. Ano ta here nge ka chok le nga ba ki chu a chiang to meng ado la hian xi chu 50 ne lo in ta 50 na tang assume in boka a kan pai lenga 25 divide by 10 so I get minus 10 by 10 is minus 1 so here this minus 1 cho he ta 25 ata 25 pa 0 chuak ta ni chianga he hi ka chok lang to long lai 15 ti ai hian 35 lom tong 35 minus 25 ka te la chuak 10 by 10 1 2 chuak don ta hian 3 chuak la don ni multiply dur kha te da le me ti chu en la so fi ui ma sebera chuan minus 24 chuak ta then here minus 18 chuak a then 0 chuak a then 23 chuak a 34 18 thil har sa kha om lo re a bil kha a ol to lu tu ka di kha ti me thoda chuan a formula vel khan har ve de ni me a bil le pa vel tak kha chu thil ol te ni so let me erase this again. F sigma f I ka ta ka to sai chu 100 tho ka chho la do na he la he nge chuak hey da for 12 more minus 42 minus 42 chuak ka ta hian 2 tho 3 4 5 6 72 jo ka sorry this is 72 so what do I get sigma fi ui chu 72 changa 42.2 30 alright le formula kan plugins leang that formula kha a say de ula ka x bar chu a plus sigma fi ui by sigma fi sigma ti bel chuak ti na nia into h a chut ni ja ka di a ka train he ta 25 more 25 plus sigma fi ui ka 30 chuak ka 30 by
100 into h is h ka 10 tira wan di ka line difference ka 10 ani me ya so chok te le la 0 le 0 how much I get 25 plus 3 la bang equal to 20 ti khan kan du tok le ta ni tun tutorial su